Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, nshuti bakunzi bakundwa muryango mugari Rwanda Media Group Plus. Nongeye kuba ikaze, nongeye kubasuhuza mu bice bigiye bitandukanye mugiye mwereremo. Nongeye kugaruka muri iki gitondo cya tariki 28 z'ukwezi kwa gatano mu mwaka wa 2025. Reka mbanze mbasuhuze kandi mbashimire kubw'urukundo n'umufatanye mukomeje kutwereka muzamura subscribe zanyu. Abatara mu mwerereye Congo Brazzaville, RDC ndetse Tanzania, nongeye kubabwira ati kwaye kabisa abasaza. Abatara mu mwerereye Uganda, u Rwanda, Burundi, nongeye kubabwira ati habari za subabali za masiku, ndugu zetu tuko pamoja kabisa, twimata turadukubitira ikinyoma ahagaragara. Ni David mwenye kitu kabisa muri izi mikoro za Rwanda Media Group Plus. Sasa rero twihute cyane aho tugiye guhera ku nkuru ikomeye cyane. Ni inkuru yatugeze mu masaha nijoro ivuga yuko uwitwa Colonel Nanga yarasiwe muri axe Kamanyora ku gitero gikomeye cyane cy'inkuba ingabo z'abarundi zahagabye. Turagenda tubyinjiramo gatanu kandi ese Colonel Nanga yaba yarapfuye cyangwa yaba ariho. Turagenda tubyinjiramo mu gihe nageze muri izi mikoro, menya ko ugiye gusobanukirwa byinshi bikomeje kugenda bitangazwa. Turaza kwinjira muri axe rwose ya Karimi mu ntara ya Tanganyika, bivugwa yuko ingabo z'abashingaraye z'abarundi zamaze kwinjira muri iyi ntara rwose ya Tanganyika, ngo nyuma yuko binjemo nuko haje gukorwa icyitwa operation ikomeye cyane yaje kuba ifatirwamo intwaro z'inyeshyamba za M23 zari zibikije urugo rw'umuturage muri aka gace ka Karimi. Turagenda tubirebera hamwe ese abyifashe gute, ese kubera iki izi ngabo z'abarundi zaba zagiye mu ntara ya Tanganyika muri kara gace ka Karimi. Ni byinshi cyane tujye kugenda twimata turana dukubitira ikinyoma ahagaragara. Nitwagenda tutanyarukiye ahitwa muri axe Kaziba mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho muri iki gitondo ngo haramutse umukwabo ukomeye cyane nyuma yuko inyeshyamba z'ama23 ngo zikomeje kubona ubwicanyi bukomeje kubera muri axe ya Kaziba. Ngo muri iki gitondo imirambo igera kuri 3 isanzwe ku muhanda wa Kaziba. Iyi mirambo ngo aho yishwe rwose ngo hakoreshejwe ikizwi nk'icyuma cyangwa imbugita kabisa. Rero ngo M23 iramutse isaka urugo ku rundi, aho iri gukeka ko ingabo z'abarundi ndetse na wazarendo baba bari muri iyi axe ya Kaziba. Tujye kugenda tubyinjiramo gatanu kandi kabisa. Umuhengeri w'ubwicanyi ukomeje kugenda wototera abaturage mu mujyi wa Goma. Ni mugiye muri iri joro ryatambutse abaturage bagera kuri 3 bishwe mu gace ka Ndosho mu mujyi wa Goma. Tujye kugenda tubyinjamo ese abo baturage bazize iki, ese bahitanwe nabande. Ni byinshi tujye kugenda twimata turana rwose dukubitira ikinyoma ahagaragara. Ni David mwenye kitu, ndajya muzamure subscribe ku bwinshi, ndegira ngo musharinge mukomantinge, asigaye dukomeze kugenda twibanira. Nitwagenda tutanyarukiye mu ntara rwose y'Uburasirazuba bwa RDC ahazwi nko muri Nord Kivu muri axe ya Rucuro. Rwose ubwicanyi ukomeje kuba ndenga kamere, aho inyeshyamba z'ama23 ngo zikomeje guhohotera abaturage ndetse inyeshyamba z'ama23 nuko zikomeje kugaba ibitero mu ngo z'abaturage, zikomeje guhitana abatari bakeya, aho bivugwa yuko imirwano ikomeje mu gace ka Rucuro rwose mu bice bigiye bitandukanye. Turi bugende turebera hamwe nk'ibice nka Rukarara ndetse Kabingu n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Twihuse cyane rero sasa dufite dore amakuru menshi, gusa iminota dufite ni mike. Ndajya mumanze muzamura subscribe yanyu, wageze ku munota wa 4 utarazamura subscribe wigaye cyane. Reka twihute cyane aho inkuru tugiye kuyera ku nkuru ikomeye cyane, aho bivugwa yuko rwose ngo uwitwa Colonel Nanga yarashwe mu gitero gikomeye cyane ingabo z'abarundi zagabye muri axe ya Kamanyora. Namwe mu makuru twahawe na zimwe mu mboni dufite mu Burasirazuba bwa RDC Kongo, uwitwa Colonel Nanga rwose yarasiwe mu gitero gikomeye cyane cyagabwe muri axe Kamanyora. Rero uyu mugabo ngo Colonel Nanga nuko yaje kuba yaraswa ariko ntiyapfa nk'uko amakuru abitangaza yakomeje kugenda atugeraho.
uyu mugabo ngo akimara kuraswa hoherejwe uwitwa Sultani Makenga akuza gukomerezaho kuyobora urugamba rwa Sud Kivu. Nyamara ngo uwitwa General Sultani Makenga akimara kugera muri Sud Kivu abonye operation akomeye cyane ndetse na mambushi akomeye cyane n'inkuta zikomeye cyane z'igisirikare cy'u Burundi zerereye muri Sud Kivu, nuko uwitwa Sultani Makenga yahise ahunga urugamba akerekeza mu mujyi wa Goma. Nguko rero ingabo z'abarundi zikomeje gukora agashya gakomeye cyane, zikomeje kuyobora urugamba rwa Sud Kivu. Twihuse cyane rero, reka tunyaruke cyane aho tugiye kurebera hamwe muri axe yakaziba kuri iki gitondo cya tariki 28 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2025, nuko haramukiye operation ikomeye cyane nyuma y'ubwicanyi bukomeje gukorerwa muri axe yakaziba. Rero muri iki gitondo ku muhanda Kaziba hatoragwe imirambo igera kuri 3 y'inyeshyamba za M23, ubwo hatigeze hamenyekana ababa abivuganye izi nyeshyamba za M23. Ni abasirikare bishwe hakoreshejwe ubwoko bw'imbugita cyangwa icyuma, mu gihe M23 yaketse ko rwose aba basirikare baba bahitanwe n'igisirikare cy'u Burundi ndetse na Wazalendo baba bakambitse muri iyi axe ya Kaziba. M23 iramukiye muri operation ikomeye cyane aho iri gusaka ngo urugo kurundi muri iyi axe ya Kaziba. Ni byinshi bikomeje kugenda abitangazwa muri izi axe zigiye zitandukanye ziri kuberamo emirwano muri Sud Kivu. Reka tunyaruke cyane ku nama ikomeye cyane, inama yahuje inyeshyamba za M23 ndetse n'ibihugu bitera inkunga izi nyeshyamba za M23. Ni inama yateranye ku munsi w'ejo wa tariki 27 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2025. Inama yavuyemo imyanzuro ikomeye cyane aho benshi batigeze bumvikana ku myanzuro yafatiwe muri iyi nama. Ni inama yari yobowe n'uwitwa Joseph Kabanga Kabila, nkuko bitangazwa ko ngo aricyo cyari cyamuhuruje akuza kwitabira ndetse no kujya inama n'abarwanyi ba M23 mu mujyi wa Goma. Rero ku ruhande rumwe nuko bamwe mu barwanyi ba M23 bemeje ko batagomba kuguma mu rugamba rukomeje kubera ahazwi nka Sud Kivu, ko ngo rwose bakomeje gurayo n'akaga gakomeye cyane, aho ingabo z'abarundi zifatanyije na Wazalendo bakomeje kwimatatura bakubitira umwanzi ahagaragara ahazwi nka Sud Kivu. Rero ibyo byaje kutumvikanwaho hagati y'aba bagabo bombi, hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'ibihugu bitera inkunga izi nyeshyamba za M23, aho ibi bihugu byaje gushimangira ko bitagomba kongera kohereza abasirikare babo ahazwi nka Sud Kivu. Rero ubwo inyeshyamba za M23 zakomezaga gushimangira ko ngo rwose batarekura igice bafashe nka Kaziba cyangwa Ruwinja, ni mu gihe ibyo bihugu byakomeje gushimangira ko M23 igumana ikizwi nk'umujyi wa Goma ndetse na Bukavu, ndetse ibitero bakabyimurira muri Noru Kivu nkuko bakomeje kugenda babisaba Alliance Fleuve de Congo. M23 yakaniye ivuga yuko itazarekura Kaziba ndetse Ruwinja, itazarekura Karehe Kavumu ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye yagiye yigarurira muri Sud Kivu. Dutegereje byinshi cyane biruze kuba byakurikizwa mu gihe M23 yanze akwemera gukura abasirikare bayo muri Sud Kivu byimazeyo ahazwi nka Ruwinja, Kaziba ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye, mu gihe ibi bihugu bishobora gufata imyanzuro bihubutse bikanga kongera gutera inkunga izi nyeshyamba za M23. Reka twihute cyane aho tujye kurebera hamwe igisirikare cy'u Burundi kimuriye abasirikare bacyo ahazwi nko Munara ya Tanganyika muri axe Karemi. Nuko igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ugihagarariye Perezida Evariste Ndayishimiye yaketse ko rwose abarwanyi ba M23 nyuma yuko babuze inzira Uvira igomba kubinjiza mu mujyi wa Bujumbura bashobora kwinjira ahazwi nka Tanganyika. Rero igisirikare cy'u Burundi cyaje kwimurirwa rwose ahitwa muri Tanganyika, aho rwose muri iyi ntara ya Tanganyika mu gace ka Karemi haje kujyanwayo batayo zigera kuri 3 zigomba gufasha igisirikare cya Wazalendo ndetse na FARDC gucunga umutekano muri iriya ntara ya Tanganyika. Igisirikare cy'abarundi kikimara kugerayo kubudashira amakenga inyeshyamba za M23 ko zishobora kwa zifitemo ibikoresho ndetse n'abarwanyi, iki gisirikare cyaje gukora operation ikomeye cyane ndetse n'isaka rikomeye cyane, aho haje gukorwa isaka urugo kurundi. Igisirikare cy'abarundi kikaza gutohozamo intwaro zikomeye cyane z'igisirikare cy'inyeshyamba za M23
zari zarabitswe mu rugo rw'umuturage muri axe ya Karemi. Namwe makuru twagiye adutohoza rero ngo izi ntwaro zaje gusangwa ngo rwose zaracukuriwe umwobo ukomeye cyane muri urwo rugo rw'uwo muturage mu ntara ya Tanganyika muri axe ya Karemi. Nkuko amakuru abitangaza akomeje kugenda atugeraho gatanu ku kandi kwihuse cyane, dore ko nababwiye ko iminota dufite ari mike. Reka tunyarukire muri teritwari ya Rucuro muri axe rwose Bambo, Kishishe ndetse na axe zigiye zitandukanye ziri kuberamo imirwano. N'amagingwa M23 ikomeje kugaba ibitero bikomeye cyane, ibitero akarundura ibitero simusiga. Ni mu gihe abaturage baherereye muri axe zigiye zitandukanye bari gutangaza ko M23 iri kurasa amabombe mu bice bihereremo abaturage bitarimo abarwanyi ba Wazalendo. Amwe makuru yatugezeho nuko abaturage baherereye muri Ibambu, Kirumba ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye harimo Umutanda rwose bakomeje gukorerwa ngo ubwicanyi n'inyeshyamba za M23 ziri kubarasamo, ziri kubanagamo amabombe ngo zititaye ko rwose ngo harimo abaturage. Abaturage bakomeje gushimangira ko bakeneye ubutabera buturutse ikinshasa kwa Felix Antoine Chirombo Kisekedi. Namwe makuru akomeje kugenda atugera. Reka mbashimire, reka mbasabe kuzamura ama-subscribe yanyu, reka mbifurize kugumya kugubwa neza. Amahoro y'Imana n'imigisha nibikomeze kubana namwe. Ni David Hussein mwenye kitu kabisa muri izi mikoro za Rwanda Media Group Plus. Reka nkomeze kubabwira ati muhahe muronke. Turi kwa gatatu w'icyumweru tariki 28 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2025.